makwati we maundu saingi ni wona mundu tobinde cheko thuku kumbe mundu sio wakwati we mathina kumbe mundu sio wakwati we pek kaundu ka mukiye maisha ni make labda wa waiye kana wakwati we mathina labda wa buti we yani na kwa to stress na maundu ma muthembos kwa wetha be mundu muna chekiana pe muna na wa kumwaka ni muna chekiana na yumu yilo nena by the way ndukona ndukakwata waeni kaigo kasia aya mungu ni anakwandie mukunia kwani ona ketio wangu ni by the way ndukakwata wae kaigo ka muthembos kwae matukwa mundu mekika mituki mundu sio natona kwetha kwa miezi vitali and you never know mundu sio atona kwetha waisi mwana na ndwese mundu sio atona kwetha waisi mundu wake na ndwese atona kwetha buti weke banua ana enuko shago kundo na kute network enuko shago kundo na takwata airtime kwa uno sio kwikala atu isiani wenga nena yetu na kedanga na sie wenga nena yetu na mona active go group ni sia WhatsApp we amenyamaza aje kana abinde chenata tukaise kwithia mundu waku ni wabine iki kiene maisha autono mutedia lakini no ndo wakwithia we asie akwata mwana kangu ne orage no wangu ne uweza kwithia no wasie mundu waku kilengese ni chama thembos kwa wikala uicheki wanu maku maende yata chumo cha the especially kwa ndo ala mukumu wananga kwa bendo muko mwananga aweza akwithia mundu suti kawaida kake kupindia ngani ti kawaida kake kwikala moi matango neite simu ti kawaida kake kwikala si mwaile hata kuneite simu kana tuteso mone active kwa WhatsApp mko mitandao ni si kawaida yake check on that person sisi ya mundusu aende yata sisi ya mundusu abinde chenata maundu yume uka ndo nemetoke na maundu meiki kama metoke pio nando maitiwa mayelila keda no nese nditha na mukuniye keda ina mukuniye labda nditha na musave yende no frustration ya mudembosu na mambo kama hayo kwao ngezi ni kindu cha maana mna kwegala tu iko mwana mambo ya maana sana tila simasazi ndo mukede aibeke no monene pe biashara monene pe jao monene hapana salamu tu wende yata wende ndio binde tia